Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning, diri sa Action Hotline, sa Action Radio Bacolod is Director Tabaldo, no? Daw kapila na si Director Eric Leonard Tabaldo nga nagpabakulod. Uy, kami kita na Director, how are you? Good morning. Si Action Art, diri sa Action Good morning, my favorite interviewer. Good morning. Morning. Director, siling ko good news niyo. Kay ba na-approve nagigali isa nakakasuguan, at least na Bacolod City mangin regular licensing center na in the coming days. Oo, kag ti kabay pa mapunduan ni gilayon sa DOTR sa budget deliberation para masugdan na, sir. Mayo gid na nga tawagang imo Action Art, no, kag that is a very welcome news sa mga upod naton dira sa Negros Occidental kag Bacolod City, no. Actually this is already approved, no, ang Republic Act 11818 nga gin-sponsor ni Congressman Greg Gasataya. Ang ato na lang ni nang imo insakto nang imo, we will just be awaiting for the funding so that we can fill up sa last nga nabaltian ko 29 positions. Grabe damo ba? Yes. Kag as compared Action Art, just to give you an idea kung pila lang ang tao da subong under kay Susan, 8 gid lang kabilog na organic kag 3 ka job order. Grabe, and no? we are catering to almost 400 transactions a day. Sus. Grabe. Amo nakadamo. So we really welcome that. Once nga ma-approve na, we will be starting to fill up the positions, no? But at the same time, through the help of Congress Ataya, kay Mayor Albi, kay Congressman Caraps, kay Vice Governor Ferrer, base mapadasig naton mapatapos ang aton nga opisina dira sa sa Mansilingan. Yes, and that will really help a lot, no? With a very spacious area, enough parking space, kag matawhay ang lugar. Hopefully ang mga piksen din na magsunod dito. Correct. Yes, sir. So, expectaron namon niya kag kun mayara naman nawag kami liwat sa imo to ask some update para matag taman advisory to the listening public. Kay siling ko kung mag 29 at least nag-double, no? Actually sobra pa sa double. Yes, oo. Oho. Almost triple gani. Almost triple, yes. Yeah, oo. So, pasalamat din kami na so that we will be catering to more clients and at the same time mapadasig naton ang serbisyo naton para sa pamuluyo sa Bacolod kag Negros Occidental. Pero Director, atob lang sa layluan sa Mansilingan, anong latest sadto? May target nga posible pwede technically pwede na tani ma-turnover sa amon, no? But may kamay kita nga problema kay may mga squatter pa sa likod. So I discussed that with Vice Governor Ferrer na tani ano naton sila, mapaisdog na naton sila outside of our perimeter. Hindi naton matapos ang wall, mabudlay man magsukagto sa isa kapsina nga hindi man secured ang naton, mabudlay kiti may mga records kita. Okay. Kasi siyempre, imbitar man kita nga may matabo bala. Correct. Sige. So, Director, istoryanta ni sunod no? Kay do ipit ko sa tiyempo, pero maka-discuss kita dugang kung may na development. Salamat, Gid, sir, sa imo time. Yes, all the time, Action Art. Okay, salamat, Gid. God bless, kagalong, Gid, permit. Thank you. Thank you. God bless you. Action Hotline. Ibaw.